Ahojte, vítam vás na dnešnej narodeninovej oslave Babology Trnava Tesco, kde je kopec zábavy, tancuje sa, tu hrá tu super hudba, máme tu super koláčiky. Presvedčte sa sami. Tak a toto všetko na vás čaká 24. novembra v Nitre v Mlynoch. Tešíme sa na vás. Presvedčte sa sami! Presvedčte sa sami!